Lafad niat salat fardu. Salat fardu ada 5 waktu, yaitu duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Lafad salat fardu duhur adalah sebagai berikut: usalli fardad duhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Artinya, aku sembahyang fardu duhur 4 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Yang kedua, salat fardu asar. Lafadznya usalli fardal asri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Aku sembahyang fardu asar 4 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Kemudian sembahyang fardu maghrib. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin adaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Lafad sembahyang fardu isya. Usalli fardal isya'i arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Aku sembahyang fardu isya 4 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Yang terakhir, lafad niat sembahyang fardu subuh. Usalli fardal subhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Artinya, aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat tunai karena Allah Ta'ala.